starijim sugrađanima. Naime, radi se o programu tjelovježbi prilagođenu njihovom fizičkom, naravno, stanju i mogućnostima. Kroz projekat Starenje zdravlja omogućeno je starijim licima da unapređuju i dalje svoje kapacitete, organizuju se treninzi. Neko ko nije plesao, sada ima priliku da pleše. Možete se pridruži i nekoj od grupa, također mogu da se bave i fitnessom. Jel se vidimo opet u petak? Jedva čekam